Welcome back my YouTube channel. Pini nang itu mana di puarong sepi meda di food town sini nampak lang konji. Jadi channel kecing peni junang lang tu kata tu mana ning hello tante. Jadi channel lang tang pen nang itu subscribe, share, like, comment nang tu kata tu mana ning hello. Tu tang teh nili lang kan bang kecing peni jut lang fokus kata tu kanta ning hello tu tang teh lang kan mang le ceng na. Itu min tahun kita vlog lo. Rasanya tuh kit menanggung baju dingna di futan ane jo brand pusan dengan ane jo Boboi's Field Irudai school route lo lah Irudai school building lo town committee office ASD6 jo flight over Panan construction building non-job job lo job sila like flight over lo hem free love lo itu marah gitu lain itu kecing online chill get lo lagi lah enak anda ayo lagi lapor bang sampai building lo lagi mondir lo ane min market lo jo lagi ARP ke lagi di tahun min tahun lo lo KFC lah punya building min market lah ya min market lah di Pemla ada high park loh lah ya min market lah building tu RV nak bahari building loh mungkin perang di Furi loh bukan fish market look on ini fish market road on the right side dari Suji bom lah ada building jo fish market lo oke foreign goods tapi tak benda dami lo market lo min market lo sendal soalnya tuh mas sendal shopping sendal kayo yo advance Christmas na le lo yo start lang sudah dino na yo min market building song sido yo take ben cicap klang lo hem yo gari juga lagi di food town ada lagi di food town di food town mati pungrut lagi gari the gari lo oke dulu garden dulu oke ring puli bang ya lagi lapu bang ya yang pirong pe road lo road fish market building